ebi byona abigambire nyemwebazyo ubwabira ryo mugenyi mukuru ha mukoro gwisaza rya Sheema municipality aho munyishengero Dickson Kateshumba abire nayo reke byabasize gukora umwaka gumone cweka. You as communicators, can you please communicate messages which build society, not messages which divide society? Omukyanga kyange yengire kureba mu cyaro cyange laki ejoroni abantu bange n'abantu bona kabateka kakodyo amwe batanise no mutayi wanje nyaki twara mu cyaro twabara nibendara inzingahi abamwe n'umukimanya ngo bakabarabamo achikwatirine nebyamizi omunyishengero agizire ngo government yahereze kuba miliyoni 8 kugateko mu byaro bya Sheema municipality. Turatwina mizi maki o municipality project ito abanze kora ne kureba ngo twafuna mizi mingi gakurwa mu south yaruga cyarwera bareta mizi mushanga afitanke yibiri. Omunyishengero kazabwa Mitoma district Juliet agashabashisha ayanangiriza abanyashema okuteka mana abyo gwegese orabe naija kubiha munoza kubota somise mwana mwiteke no sigaho kizimbe tarachikuze nayo akubiha no wakumusigire mukwingana ki naija kugirata okiyo musigiro bwegeso rebe Kateshumba ayorekero kwerarikira abatezi b'amahembe abari kugira ngo babire kizubo muri Sheema ati nuko kushaba bibyo kwerinda okutaho mu nshongeji nangwa no kurwanisa obushuma ebyaro byawo babo baje mpati abanza bakutera gukora sente munabakuzwa ki ubase cyuteze osi tubaze tubabingo mu Sheema de turamahembe garagara nabwanyimo omunyishengero ahira bebembeza bekitereke cya Christmas aho buryo omwabire natunge kitenge cya double bakajwara bakabaje gasha kwa Mike Atwakire abwa TV West omurushema.